Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Siyathokoza ukuthi sihlangane namhlanje ngemva kwesikhathi eside. Ngihamba labafundisi bami ababili. Igama lami ngumfundisi uS Ndlovu, hamba lo mfundisi uMpofu CK lo OP. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza ukuhlangana njalo kule iviki lapho esifunda khona ndawonye ilizwi likaNkulunkulu. Kule nsuku sikholisa incwadi kaSambulo. Sengathi uThixo angasenzela umusa asichasisele, asinike inhlakanipho yokuzwisisa lamandla okulalela. Umfundisi uOP Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi. Siyabonga balaleli. Sikhangela incwadi kaSambulo njengoba besitsho abafundisi. Kodwa singakangeni kuyo ngokujula kwayo, vumani ukuthi ngihle ngiqale ngenombolo zocingo u0718 44196. Ngitsho kulabo abadinga ibhuku okuthiwa iGreat Controversy ngesilungu kumbe ingxabano enkulu. Lelo bhuku ke likhona, ungathumela umbiko wakho kulezi nombolo engiziphileyo, uzalithola mahala ukuze uzwisise ngesikhathi esiphila kuso. Lali incwadi kaSambulo esikhuluma ngayo uzayizwisisa ngcono ungathola lolu gwalo. Bafundisi, asingeneni endabeni yethu namhlanje. Sakukhangela amabandla amahlanu, ngabona njalo nxa ngingalahlekanga onjalo. Namhlanje sikhangela amabili asalayo ngoba ayisikhombisa. Mfundisi CK, mhlawumbe ufuna ukuthi usibalele lapho esifunda khona namhlanje encwadini kaSambulo. Ngiyabonga mfundisi. Sizafunda kuSambulo isahluko sesithathu, ivesi ngelika 7 ngisiya kuma kwelika 13. iBhayibheli lithi lona ke la kuso isithunywa sebandla elisePhiladelphia loba uthi, nanku akutshoyo ongcwele loqotho olekhiye kaDavida, ovula kungavali muntu, lovala kungavuli muntu, uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Khangela ngimisa phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongela kuvalwa muntu. Ngiyazi ukuthi ulamandla amancinyane kanti uligcinile ilizwi lami, kawuliphikanga ibizo lami. Khangela ngizakwenza labo abesinagoge likaSathane abathi bangabaJuda kodwa beqamba amanga beze baguqe ngasezinyaweni zakho. Bazakwazi ukuthi lingabantu bami abathandekayo ngoba ugcinile umlayo wami wokuba ubekezele. Nami ngizakugcina ngesikhathi sokulingwa okuzakufika emhlabeni wonke, ukulinga bonke abakhileyo kuwo. Verse 11, ngiyeza masinyane, bambisisa lokho olakho ukuze ungawamukwa muntu umqele wakho. Onqobayo ngizakumenza insika ethempelini likaNkulunkulu wami, kasoze aphuma kulo. Ngizakuloba ibizo likaNkulunkulu wami phezu kwakhe, lebizo lomuzi kaNkulunkulu wami iJerusalema elitsha elehla livela kuNkulunkulu wami ezulwini, lebizo lami elitsha. Verse 13, olendlebe akezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Siyabonga. Kanje siqala ngapha kumfundisi OP. Akusichasisele mfundisi, wehlukanise imbambo lomgogodla. Kukhulunywa ngani lapha? Siyabonga. Sikhangela ibandla lesithupha, ibandla lasePhiladelphia. Ibandla lasePhiladelphia embalini yesiKristu libandla elaba khona ngo1750 kusiya ku1844 AD. Ibandla lasePhiladelphia. Ake sikhangeleke ukuthi igama elithi Philadelphia litshoni njalo liqhatheke ngani. Yikho esifisa ukuthi sikuthinte. Igama leli elithi Philadelphia leli ligama elebolekwe kulimi lwesiGriki okuyilo kwalotshwa ngalo iTestament elitsha. So ukuthi Philadelphia ngamagama amabili ahlanganisiweyo. Kule gama elithi philos elithi ukuthi brethren kumbe brother, umfowethu. Le gama elithi lona kule uphilos uthi ukuthi uthando. Le gama elithi adelphos elithi ukuthi brother kumbe brethren. So uphilos uthando lo adelphos umfowethu
ungakuhlanganisa kube nguPhilos Adelphos, yikho kuphuma khona Philadelphia. So kuhlangana amagama amabili, igama elithi uthando legama elithi umfowethu kumbe umzalwane. So ukuthi Philadelphia kuthi ukuthi uthando lobuzalwane, okuthiwa ngesikhiwa yi-brotherly love. So lidolobha leli elaphiwa igama lelithi Philadelphia kwakulibizo lomuntu. Kulondoda okuthiwa ngu-Attalus II, u-Attalus wesibili. U-Attalus kuthiwa waphatha kuhle umfowabo ngaleso sikhathi. So ngenxa yokuphatha kuhle umfowabo, yena igama lakhe lokuzalwa kwakuthiwa ngu-Attalus wesibili. Kodwa wasephiwa igama elithi Philadelphos ngenxa yokuthi watshengisa uthando kumfowabo. So idolobha leli elase-Philadelphia laphiwa igama likandoda lo okuthiwa ngu-Attalus II Philadelphos. Laseliphiwa lelo dolobha ngoba kwakukhangelelwa ukuthi lidolobha elabantu abathandanayo, ngoba lasungulwa ngundoda owatshengisa uthando kumfowabo. So lidolobha leli elimeleleni nxa sikhangela imbali yesiKristu, limelele isikhathi lapho ibandla elaba lokutshiseka khona lothando olumangalisayo. Ngenxa lolu thando abazalwane ababelalo omunye komunye bathanda lemphefumulo elahlekileyo. So basebesithi ngenxa ukuthi silothando esilalo esilenzelwe nguJesu, lathi siyabathanda abantu abalahlekileyo. So ibandla laphuma lachumayela ivangeli lifuqwa luthando lobuzalwane. Libandla elilothando. Enxa sizaphenduka mfundisi CK, kuqakatheke ngani kumbe sikhangele ukuthi lapho lalikhona leli bandla kwakumi kanjani? Siyabonga mfundisi. Isigodlo lesi sePhiladelphia sasiyisigodlo esasibekwe esangweni lesigodi esihle esasibizwa kuthiwa yiEmmaus. So kwakulisango lokungena kulesi sigodi esasivunde kakhulu. Lesi sigodi singasempumalanga kweLydia leFrigia. So isigodlo lesi sePhiladelphia sasijayele ukuhlaselwa kakhulu ikuzamazama komhlaba. So izakhamizi zaso zazihlezi siphakathi kovalo lokubana ke kungaba lokuzamazama ngitsho ngasiphi isikhathi. So kwenzakala ukuthi ngo-17 AD isigodlo lesi sahlaselwa saphosa sachabalala. Kodwa ke abazalwane lezakhamizi zakule indawo babevele bejwayele ukuthi nxa sokuba khona ukuzamazama komhlaba babaleke bayephephela kwezinye indawo. Abanye babehamba bengasaphenduki, kodwa abanye babehamba besiyahlala ematendeni, besiyahlala le ndawo ezingajwayelekanga ezingafanelanga, kodwa babephinda futhi baphenduke nxa ukuzamazama komhlaba sokuphelile. Ubuhle babazalwane laba babesithi bangayahlala ematendeni kumbe kwezindawo bebalekela ukuzamazama komhlaba, babehamba bechumayela ivangeli kwabanye. Babehlala nzima kanjalo bechumayela kunjalo. So isigodlo sePhiladelphia lesesikhuluma ngaso. Enxa yenza libuza lobabili nje ngamafitshane ukuthi kuqakatheka kanjani ukuthi ibandla libe lothando? Kwenzakala yini ukuthi emabandleni kungabi khona lolu thando esikhuluma ngalo? Ngiyazi ukuthi luthando lokuthandana kwabo kuqala, utsho njalo mfundisi. Kunjalo. Bese kusithi uthando lwalo bese lubaseleka lwenze bayachumayela. Kunjalo. Singancedisa njani amabandla ukuthi abe yiPhiladelphia lawo lanxa ngasofi ngebizo kungatsho njalo? Siyabo, indaba eyothando iyisisekelo sevangeli lesiKristu. Ngizathinta indawo ezimbili. Okokuqala kuJohane 13 verse 34 lo 35. uJesu uthi abantu bazakulazi ukuthi lingabafundi bami uba nqali njani, uba lithandana. So ngezinye indlela uthando kuyibufakazi bokuthi umuntu uloJesu. Ngezinye indlela nxa singakubeka ngeindlela singathi akula muntu loJesu ongeke wathanda. Nxa ngiloJesu ngizabonakala ngokwenze njani? Ukuthanda lokuzidela ngenxa yabanye abantu. So umuthi wamabandla namhlanje ongasincedisa ukuthi sibe lothando ukuthi kumele sizinikele kuJesu ngokugcweleyo, ngoba akuvumi ukuthi umuntu azinikele kuJesu kodwa angathandi. Uyabe ezinikele ngoba uJesu esimaziyo ngothandayo owaziwanikela impilo yakhe ngenxa yabanye abantu. Ngalo ngaya kuKorinto wakuqala ngo13 uPaul uthi ngaze ngikhulume izindimi zezingilosi kodwa ngela thando ngifana nalensimbi enjani encencethayo. So ngezindlela uthando luqathekile. Umthombo wothando nguJesu. Nxa kunzima ukuthi ngithande kumele ngiye kuJesu ngoba yikho lapho lomthombo wothando khona. So ungabona kungela thando emabandleni kuthi ukuthi engcenye isiKristu sethu kasikagcili kuhle kuJesu.
Silohlupho mfundisi singakadluli kancane. Kancane nje ukuthi kancane nje. Ngiyabonga mfundisi. Uthando vele lubonakala ngezenzo. Ayisilo lokukhuluma kuphela ngomlomo. So kuhle ukuthi ukukhanya khonokho esikutholela izwini likaNkulunkulu sikufinyelele sekwabanye. Singenza njalo kwenza ukuthi sonke siphile siphile impilo efananayo kungabe lo mehluko ungabe lokubandlululana. Enxa kuzabuya phambili ake sikhangeleni sisiya phambili lapha mfundisi OP indaba yokuthi kuyini okunconywa lapha kuleli banda lasePhiladelphia. Siyabonga. Singakhangela lapha kuvesi ngelika 8. Ithi yona iBhayibheli ngiyayazi imisebenzi yakho ebheka ngikuvulele phambi kwakho umnyango ovulekileyo ongeke wavalwa umuntu njalo ulamandla amancinyane kodwa uligcinile ilizwi lami njalo kawuliphikanga ibizo lami. Okwakhathesi ngizathinta isigaba sokugcina sizaphenduka mhlawumbe nxa siqhubeka lapho okukhulunywa khona ngomnyango ovuliweyo ongeke wavalwa umuntu. So lapha uJesu uveza ibandla leli uthi yena lilamandla amancane kodwa ligcine ilizwi lami. Njengoba sekwakhulunywa ukuthi ibandla leli libandla labantu ababehlala ematendeni behamba bechinywa abantu esingathina babe ngathi kabalandawo zokuhlala ezicacileyo babe ngathi bayahawula. Yamandla amancane. Yes. So uJesu uthi lanxa lilamandla amancane kalizange likhale lithi thina vele silamandla amancane kodwa ligcinile ilizwi lami. Yiliphi ilizwi uJesu akhuluma ngalo la? nguMateyu 28 verse 19. Lapho uJesu sinika khona uthumo olukhulu athi yena hambani ezizweni zonke liyenze ini abafundi. So ibandla leli lalalela ilizwi likaJesu elokuhamba besenza ini abafundi. Bathi asisoze sihlale ndawonye kodwa sizamemetheka umhlaba wonke gcwalise ilizwi likabani likaThixo. Then okwesibili okukhulunywa lapho uJesu akuncomayo uthi yena kaliphikanga ibizo lami. Ibizo eBhayibhelini limele isimilo sikaNkulunkulu. So uJesu nxa ekhuluma ngebizo lakhe lapho ukhuluma ngesimilo sakhe. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu siyamdanisa ngoba siyathi singamaKristu kodwa indlela esiphila ngayo nxa sesingena emphakathini iyaphika isimilo sikaNkulunkulu. Ayihambelani lesimilo sikaThixo. So kodwa laba abantu into ababeyikhuluma ngomlomo bayitshengisa ngezenzo. So izimilo zabo zahambelana lesimilo sikaKristu zaba yintshumayelo zaba yisibonelo ebantwini abangakholwayo. So kabaliphikanga ibizo likaThixo ngoba baphila impilo ehambelana lentando kaKristu. Siyabonga kakhulu mfundisi CK akusincedise ngokuthi kukhona yini okusolwayo lapha. Ngiyabonga mfundisi. Singakhangela leli bandla lePhiladelphia njengoba ke sichila ukuthi libandla lothando lobuzalwane. EBhayibhelini lapha akula lutho olusolwayo ngaleli bandla. Akula nsolo. Liyafanana leli bandla esagcina ngalelane lesimena lalingelansolo. Sinanzelela ke ukuthi isizathu sokuthi kungabi lensolo vele ibizo lihle lakhuluma. Kodwa ke vumanini ngifunde lapha incwadi kaMateyu 22 ivesi ngelika 36 ngisiya kwelika 39. Kuyagcwalisa ukuthi kungani kwakungela nsolo kuleli bandla. Ithona ke mfundisi yiwuphi umlayo omkhulu emlayweni na? uJesu wathi kuye wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke la ngomoya wakho wonke la ngengqondo yakho yonke. Uvesi 38 ibisithi yiwo lo umlayo omkhulu lo kuqala. 39 owesibili ufana lawo uthi wothanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena. So sinanzelela ukuthi yikho leli bandla leli lingasoleki ngoba kwakulokuthandana kangaka babemthanda uNkulunkulu uthando lukaNkulunkulu libafuqe futhi ukuthi babe bathandane bayechumayela ivangeli kwabanye. So ungafuthi encwadini ka1 John 2 ivesi ngelika 9 siya ku11 enqinelayo siyifunde futhi ukwenza ukuthi siqiselele khona phana. 1 John 2 ivesi ngelika 9 usiya kwelika 11 ithi yona ke lo othi esekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe usemnyameni kuze kube lakathesi. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni ngakukho okungamkhuba kodwa ozonda umzalwane wakhe usemnyameni uhamba emnyameni kakwazi lapho aya khona ngoba umnyama awuphumbuthekisile amehlo akhe.
So yeah, so ke iBhayibheli liyasitshengisa ukuthi kungani leli bandla lingasoleki ngoba kwakulothando olusobala olubambekayo. Mfundisi, nxa sikhuluma ngamabandla, akhona yini amabandla okungela thando khona? Sike sakuthinta nyakwazi. Kodwa ke ngibona ngazathi kuyagcizelelwa kuleli bandla uthando lokuzalwana, lokuthanda umsebenzi kaNkulunkulu, kuhamba konke, kuhamba ndawonye. Sana khonapha lo OP ukuthi kungani kwezinto lokhu kuyancedisana, ukuthandana kwebandla okobuzalwane lokuthanda umsebenzi kaNkulunkulu. Ngibone ngani ngokuhamba kwesikhathi yona le nto yaphela. Ngalinika isibonelelo kwakuthi ngakula umhlangano wamadokodo, ngiyakhumbula sasihlala edokodweni linye, isihonqo sinye, kudliwe ndawonye, sipheke ngembizi efanana njalo. Ya, obaba babele isihonqo sabo ngale, lathi sasiba labo baba amajaha ngalo, umama ngalabo ngale. Angitsho ukuthi kasibuyele khona phana, kodwa ke kimi kuyabuyela ensukwini zemuva lapha abantu babesilothando. Mhlambe ukuthi kwangakabi le rice sadlela umngqutsho, angazi sithi nganye rice yeqotsha uthando. Obi siyabonga. So ngicabangela ukuthi izinto lezi ezimbili, ukuthandana njengabazalwane lokuthanda umsebenzi kaNkulunkulu, ukuthanda labana abantu abangakhonzi abafelwa nguJesu, ngibona ngathi yiyo insika yesiKristu. Nxa ngingakubeka ngathi siphilela khona lokho, siphilela ukuthi sitshengise uthando kubazalwane. Njalo lokhu kuvela ngaphi? Sike kubaliwe lapho ukuthi uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. So uNkulunkulu uluthando. So angingeke ngathanda uNkulunkulu ngehluleke ukuthanda abanye abantu. Ngiyangizwa abanye abantu besithi mina angila problem lapho, mina lo uNkulunkulu wami, kodwa isilwa labantu. Akula muntu othanda uNkulunkulu ongeke wathanda abantu. Ukuthanda abantu isithelo esokuthanda ubani? uNkulunkulu. Ngoba akula muntu ongathanda engazi ubani? uNkulunkulu. So uNkulunkulu nxa ngimthanda ngimazi, nguye ongipha uthando olokuthanda abanye abazalwane. Njalo nxa ngithanda abanye abazalwane engikhonza labo eChurch, asingeke sasuthiseka ngokuthi sisodwa eChurch. Siyathanda ngoba uJesu ebuya ukuzokufa esiphambanweni, wafela abantu njani? Bonke. So nxa sithandana thina la, sithanda uNkulunkulu, sizathanda labantu abafelwa nguJesu abangakangeni ngaphi? Ekukhanyeni. Lolo thando yilo luzasifuqa ubana siyechumayeza abanye bangene esibayeni sikaThixo. Sichiseke kakhulu. Ngiyemfundisi khona ufuna ukuthi kuvele okulula isiphambano sona sihle sisitshengisele indlela okumele siphile ngaso. Ngoba isigodo sona siyana ke saba khona ukuthi sivuselele ubudlelwano phakathi komuntu noNkulunkulu. Abesikhangele khona phezulu. Lesi isigodo esithe umuntu angaxhumana loNkulunkulu, sokulula ukuthi axhumane lomunye umuntu. So ke kusivezela ukuthi into lezi ezevangeli zihamba, uthando lokuthanda abanye abantu kuyahambelana. Ngithanda ukuthinta abafundisi ukuthi kakuvumi ukuthi sithande uNkulunkulu labanye abantu, kodwa siqande. Yes. Kumele ukuthi nxa sithanda uNkulunkulu labanye abantu sichiseke ngomsebenzi wakhe. Ngezinye indlela ungabona ibandla lingachiseki ngokuyafakazela uJesu, ngokuyadinga imphefumulo. Kuthi ukuthi uthando kuNkulunkulu alukho. Akula bandla elingathi athi uNkulunkulu siyamthanda but ukuchumayela akuvumi khona. Uthando kuNkulunkulu luyafuqa ukuthi ngiyedinga abanye abathandwa kuNkulunkulu futhi njengami. Angithisho njalo ithini lena ngesinto ethena uthando kuNkulunkulu luyasifuqa. U2 Corinthians 5 verse 14, uthando lukaKristu yilo olusifuqayo. Siyabonga abafundisi. Ophi khona lapha indaba eyokuthi kulesicebi kuleyo sixwayiso mbe ukucebisa okuza kuleli bandla. Siyabonga. Cetshiswa kuthiwa ngizakhangela lapha evesini ngelika 8 lo 11 yabo. Yes, uvesi ngu8 ngikhangela isigaba sakuqala esithi sona, ngiyayazi imisebenzi yakho, bheka ngibekile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongeke wavalwa umuntu. Ithi yona iBhayibheli lapha uNkulunkulu uthi yena ngibekile phambi kwakho
wena Philadelphia umnyango onjani ovuliweyo. Ibandla leli ngenxa ukuthi lalichiseka ngokuyadinga imphefumulo elahlekileyo, uNkulunkulu walivulela umnyango okhulunywa ngawo lapha ngumfuziselo kumbe ngumfanekiso. uNkulunkulu uthi ngivule umnyango wokuthunyayelwa kwevangeli. Ungafunda uvesi ngu7 futhi uJesu uziveza njengalowo olezihluthulelo zendlu kabani kaDavid. Amakhiye amelele amandla okuthiwa iauthority ngesikhiwa. So uJesu uthi ngingavula kakho njani ongavala, ngingavala kakho njani ongavula. So uJesu nxa ekhuluma ngokuvula umnyango lapha ongeke wavala umuntu uthi ngenxa ukuthi ibandla leli lalifisa ukuyachumayela ivangeli, uJesu walivulela umnyango ukuthi limemetheke lisiya endaweni zonke ukuyachumayela ivangeli. Yiso ke isikhathi lapho okwaba lama missionary societies amanengi kumbe ama missionary abangena khona endaweni ezitshiyeneyo besiyachumayela. Ngokwesibonelo kulondodo okuthiwa nguWilliam Carey wahambe eIndia ngo1793 ehambisa leli vangeli. Kube sokusiza abanye njengabo Robert Morrison wahambe eChina ngo1807 kuze uRobert Moffat oweza eAfrica ngo1817. Sikhulume ngabo David Livingstone wabuye eAfrica futhi ngo1841. Sikhulume ngabo John Nevis Andrews abalandelayo labo wahambe eSwitzerland ngo1874. Njalo ngalesi sikhathi kwaba lama missionary societies futhi amanengi agoqela British and Foreign Bible Society ngo1804. Kube sokusiza iAmerican Bible Society ngo1816. Then the London Missionary Society ngo1796. Konke lokhu okwakusenzakala lapha kwakugcwaliseka lokhu uNkulunkulu akutsho ukuthi ngivule ini umnyango. So ukuphumelela kwevangeli kwakuyikugcwaliseka kwamazwi kaJesu la ukuthi ngilivulela umnyango ngenxa ukuthi liyachiseka ngokuhambisa ivangeli, ngiyalivulela umnyango. So sifunda ukuthi lathi lamhlanje nxa singachiseka ngokuyadinga izimvuzo kaNkulunkulu, uJesu uyasivulela umnyango. Angeke kwehlule ngoba bakhona abantu abalangathela ukuzwa iqiniso ngoJesu osindisayo. Mfundisi ungakayi ku CK unxa ukhuluma ngomnyango ovuliweyo ngikhumbula ngendawo njengabo 1040 window kunjani izona zani indawo ezingazathi ivangeli alikangenisisi kunjani bona ngazathi kusinika isiqiniseko kakhulu sokuthi njoba nisithi ukuthi singahamba siye khonale kunjani umnyango uzavuleka uyavuleka as long as siphumile sahamba uJesu uyavula. Kukulesithembiso mfundisi CK laphishiwayo kusithenjiswani. Siyabonga mfundisi. Isithembiso lesi sisithola kuSambulo ngo3 verse lika9 lika10 lika12. Ethi yona ke khangela ngizakwenza labo abesinagogi likaSathane abathi bangabaJuda kodwa beqamba amanga beze baguqe ngasezinyaweni zakho bazakwazi ukuthi lingabantu bami abathandekayo. Ngamanye amazwi lapho uNkulunkulu uyakubeka kube sobala ukuthi uzaba isibonelo even lalabo abazenzisayo uzaba isibonelo ngenxa yokuthi leli bandla latshengisa ini uthando. Ivesi ngelika10 ibisisithi yona ke ngoba ugcinile umlayo wami wokuba ubekezele nami ngizakugcina ngesikhathi sokulingwa okuza kufika emhlabeni wonke ukulinga bonke abakhileyo kuwo. Ngamanye amazwi lapha uNkulunkulu uthembisa ukuthi ngenxa yokuthi abazalwane laba bathembeka yena uNkulunkulu laye uzakwenza njani uzathembeka. Futhi sinanzelela ukuthi umumo ababephakathi kwabazalwane lawo wawungendula ngoba hanjo sike sakuthinta ukuthi indawo yabo ePhiladelphia ehlaselwa yikuzamazama komhlaba babaleke bayehlala endaweni zokuphephela ematendeni baphiwa ukudla kodwa babengayekeli ukuchumayela ivangeli kunjalo behleze ematendeni behlezi inzima benjalo engxenye lokudla bengelakho kodwa babengayekeli ukuthi bahambise ivangeli. So uNkulunkulu abesesithi ngenxa yokuthi bathembeka laye uzakuthembeka wenze njani futhi abagcine. Ivesi ngelika12 ibisithi yona onqobayo ngizakumenza insika etempelini likaNkulunkulu wami kasoze aphuma kulo. Ngizakuloba ibizo likaNkulunkulu wami phezulu kwakhe lebizo lomuzi kaNkulunkulu wami iJerusalema elitsha elehla livela kuNkulunkulu wami ezulwini lebizo lami elitsha. Ngamanye amazwi nxa insika siyakwazi ukuthi iyo enza ukuthi indlu ime isakhiwo sime. So ngamanye amazwi kusitsho ukuthi bazaba isibonelo sokuthi impilo yothando lokuchumayela kumele isibone kuhle kulabo abakwenzayo abePhiladelphia abesesithi lebizo lami ngizakuliloba
kuwe bese ngiloba lebizo leJerusalem kusitsho ukuthi isithembiso uNkulunkulu lapha asinika leli bandla lePhiladelphia ukuthi kulapho okuzaba lesibonelelo sokuthi kumele siphile njani kulapho futhi esizabona khona isimilo sikaNkulunkulu ngoba ibizo limele isimilo sikaNkulunkulu. Siyabonga. Maybe singakafika ekuqineni bafundisi ukuthi ubuyele endabeni yomnyango ovulekileyo ukuthi ke sikukhangele kabanzi angithi sikhangele isikhathi lesuthi kwa ivangeli lalihamba ngamandla kulomoya wokufutheka wokubana abantu babe ngovula indlela kwakungela mgwaqo kwakungela izinto esilazo lamhlanje is technology nxa sikhuluma ngetechnology lamhlanje thina sikhanga ngane silezinto bekhuluma nge-digital evangelism ukuthi singahambisa udaba lolu sihambise ngendlela zona ze-technology social media siqambe iminyango lo uyavaleka uyavuleka umnyango singathi uyavuleka kodwa engcenye umoya owawufuqa abantu bePhiladelphia yosusiyela kithi uNkulunkulu sevule indlela eziningi ukuthi ngabe mhlawumbe abantu laba bePhiladelphia babephiwa indlela ezinjengezethu zokuchumayela encenga uJesu wabuya lokubuya kodwa khathesi indlela ziningi okungekhoyo ngabantu kuze kungikhumbuze uJesu esithi isivuno sinjani sikhulu kodwa abavuni banjani balutshwana. Enxa sizayibuyelela kwelilanga usithi umfundisi singakayiqibi bengisithi mina khonokho umfundisi njengoba ke esechilo lapha ukuthi uvele nxa sifuqwa luthando lukaNkulunkulu umfundisi wami akusoze kuvuma ukuthi siyekele ukuchiseka ngendaba evangeli ngoba ivangeli izindaba ezihle kumele sizikhulume kungenzakala ulutho kade njengoba sokule technology ake sithi kwenzakala iaccident usiwe uyiwe egoli uzabona abantu bakulezi insuku bayakuthatha even lezihloko esethu sane zingakatshelwa babe sebekuthumezele but okwevangeli ke singakusebenza ngaleyo ndlela ke ngibona ngazani ivangeli vele isango leli livuleke kakhulu ukuthi konke esingakwenza lila ukuthi lifinyelele wonke umuntu. Balaleli siyabonga nampa abafundisi nanti thuba nanku umnyango ovulekileyo umnyango usavulekile owevangeli sikhululekile ukuchumayela kubomabona kude social media qamba yonke into ekhona eyayingekho kodwa laba abantu babehamba ngezinyawo silabo khonapha koSoluse la kuzindawo ezahlukeneyo ababehamba baze bafa bafela khonapha eAfrica bebulwa imalaria ithuba ngelethu lokubana kasihambiseni ivangeli lapho esikhona ngilinika inselelo kasidibane ukuvikelizayo sixoxa ngokuthi kungani sihlezi kuyini osingakwenza uze sisukume sihambise ivangeli uJesu abuye masinyane siuthathe lo moya wawubovula indlela ube ngowethu ngolwazi esilalo lamhlanje lesiqubu sokuhamba kwezinto singawuqeda umsebenzi uJesu abuye masinyane inkosi ayibe lathi inkosi sigcine sidibane njalo kuviki elizayo siyabonga abafundisi inkosi ngani ngalibusisa siyabonga kakhulu.